Ibizo lami nguMehluli Mpofu, lo nkosikazi wami uNomvelo Mpofu. Namhlanje bekulusuku lwethu olukhulu besiyegqithisa amalobolo kobabazala komguni. Kube lusuku oluhle kakhulu, sithokozelela sijabulela labantu ababuye bezosixhasa, bekukuhle kakhulu. Sithokozile lomkami, abazali bethu bajabulile. Umnyaka ka2020 ubunzima kakhulu ngoba mina ngisebenza phetsheya eCanada, lapho edemvalela ukuthi ngingenelisi ukuzoba lomkami ngendaba ze-lockdown. Kodwa hayi, ngamandla kaNkulunkulu ngigcine ngifikile. Ngiyathokoza kakhulu ukuba lana, ngijabula kakhulu kuba duze kankosikazi wami ngoba impilo ayaziwa kulezi nsuku. Kunjalo nkosikazi ngithi Njalo kakhulu. Kokunjalo sijabulela le anniversary yethu mhla ka29 esicelebrate today. Sengiqedile amalobolo Celebrate kusasa anniversary. Celebrate anniversary yethu kusasa. Okomalobolo ngiqedile, akusele okunye okuseleyo. Ngikhuphile inkomo njengoba uyabona bangiqhizisile. Kuthiwa kuyinto yinyongo, yinyongo le kuthiwa yikucolwa, bangicolile. So ukuthi sengiqedile, ansaba kobabazala bajabule kakhulu abadala. Nkosikazi, siplanela ukuthi siqale indaba zethu eze-farming. Sifisa lokufuya inkukhu. Sesifuna nje ukuzisebenza ukuthi lathi sizithuthukise sibe ngabantu esigabeni.